Wingeneza wethi impela kwi-trend enjalo indaba yokusabalala kwamavidiyo phana ke enkundleni zokuxhumana kaNdlunkulu. Lapho wena ke bonakala ke ese-studio ke phethe ama-mic impela ke kuphuma ke ivoice ke recorder ke eshaya ke ulozolo. Njengoba ke wingeneza wethi impela ke bekhala ke ngaye ke upart 2 wow ke lama video bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale ngenibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje uma usaqala ungene channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell kozithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wingeneza wethi impela ke trend enjalo ke indaba yokusabalala kwama video ke kwaNdlunkulu lapho kona ke bonakala ke se-studio ke ebambeke i-mic ke impela ke e-recorder ke himself kanti ke wingeneza wethi impela abantu bakhala phana ke izinkundleni ngezokuxhumana ke engawo ke lama video ke bathi hey impela ke umuntu kodwa ke owadedelele ke afike engenazwelo futhi nje lento ke yobuntu ke akanayo. Kanti ke wingeneza wethi impela ke abanye abantu ke bathi hayi chana ke singakhuluma nje sigcine ke la sithanda khona kodwa ke vela ke lento lena ke akekho ke umuntu ko ongayenzi ukuthi ke yena ke uyenza kanjani kusuke kuyena kodwa ke impela ke sonke sibadala siyalazi iqiniso futhi ke alekho ke ihlazo la elikhona babesi ke wingeneza uthi impela bathi ke qina ke wena ke ntombi ungazinaki ke izinto ke zabantu ke behlezi bekhuluma ekubeni ke nabo ke benezindaba ke zabo ke ezibalindele abangazi attend inhlobo bafethu impela basho njalo abantu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana ngawo ke ama video ke asabalele ke wakhe ke uNdlunkulu bafowethu impela ke thina siMbuso City MTV City njalo ihlabe phasi ngetolo senje qeshe idibana kuyona ivideo elandelayo.